Oi babu murula apang chandra indah denai kamalara lupa lapaya de bakaja anto samidanan bagi bang lupa lapaya de bakaja anto samidanan bagi bang. Doni selamat datang. Ati udare nailatawi ati nalakare kare kara bang sandrai barai kurang papiri baka jalai ga bang kainda kandangi barai rang papiri baka jalai ga bang kainda. Jangan sama kena takutkan lagi. Sultan Kilaro. Oinan bagan baburu babi parampe kami nan mandendang nyu oinan bagan baburu babi parampe kami nan mandendang nyu iko maya bagan baburu babi elo bagan ini baburu jando iko maya rasul baburu babi elo ini rasul baburu jando nante ma itu papaya ya lai darga marang jola yang banau bangkani lai dulu. Dike kalau dek Bang Hen tak suka baburu jando. Bang Hen suka baburu bini orang. Jun. Apa cara baburu bini orang pandai pun Bang Jun tolong ajarkan ke ya. Ajar cik. Itu ke Bang Chandra dari Pitalah Tanjung Barulah. Nak Bang Chandra nak mau bergurau bulan puasa ni. Bang Ijun, Bang Bana kami. Bang Bana kami jangan beraja lu nan itu leh. Karam Bang Ijun ni beraja pula berburu bini orang tu. Dah. Biarlah denai oi mandendangan dan dema ijun papaya ya dangakan biar denai oi mandendangan mante bang joni bang dongkang lai datang diko bahu oi bini orang baiko ajola dia mai kacang diko bahu bini orang asalai yang udah tajam. Ainan malaki gurau selesai Jawa jadat kelai datang sedang dalam jatuh kejaran lain tak sampai medayan berkandaan pulau ai bini urang sedangkan janda kejaran lain tak sampai berkandaan pulau bini urang. Jadi bawa mai cuda bamandong ainan malaki gurau selesai kabaran bang kajaran ada ainan dah jadi langsung aikas para aikas sampai kasih barang dah dah jadi langsung kasih puri dahin aikas sampai. Dek kerana baburu jando tu nan payah ya mangko nyut cuba baburu bini orang murah. Tak perlu ni. Bang Hen. Putar semua. Hai de putra si tunang cuba ladang ai dan de bang ya baik tu pulang kaya baburu bini urang lai burane dayan si
dari Putra Sekubang lah, Kalau itu nak ia tanyakan tak nama kini dikatakan bagaju beko ampek mato. Ampek mato kita bagaju baru dikatakan. Kalau Mak Icun je taragak baburu jando, kalau bakaja ke bini orang lah kanyang Mak Icun. Datuk Layang Monidin. Ya, terima kasih Datuk Layang, selamat jalan. La 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 la.